članovi Jasika Akademca, Filipović Nenad i Milošević Tatjana. Mogu da vam kažem samo da je Tanja jedno 25-30 godina sportski funkcioner, a da ovo prvi reli koji vozi kao suvozač. I to sa benzincem, a s obzirom da je benzinac juče imao problema sa dovodom goriva i sa kablovima, sa svećicama, sa čim sve nije, ja sam mu rekao da promeni nadimak u dizel, bar ne bi imao problema sa gorivom. Beli osmi. Pentas ti osmi. Tanja!